Selama milambi laku kita solanasang selama sitamulan te kasih pelunganta lan renungan harian toraya tanggal 25 bulan karua tahun 2022 memali iki la orang itu kadang napung matua mai komita kita ada patunduan teman sambayang kipudi komi opuang siak ipangke komi lan mintu allo katuangki rampukan teme lambi to temo minolo di olomi ungkur resumanga tanda bilangi tu mintu upaka masiami laku batang kaleki si misa aki nang kami kan mirondong opuan lan kamammarangki angki maadin nomu te melambi to temo milik untamui allo baru mintuna to opuang kikur resumanga adi olomi nayati melambi to temo opuang marannukani la mirondongkani lombasa isya lomnan ngite kadami dinopa ki nan melui ki basa melui na mendadi biak matontongan lan allo katongki saka sadiamu kan iupuang lombasa itu kadami kada kami rampukan minolo di olomi umpote di punga Yesu yang mupuang apela abak kasalangki amin karena punga matua tula tabasa lante melambi to temo diala lama Yeremia 20 tallu ayat 30 selako katanga pulo Yeremia 23 ayat 30 sampai 40 susite itu kadang napuang ya moto manasa aku la ulau itu nabi ia tomai kadang napuang tu pada umboko kadangku diomai solana manasa aku la ulau itu nabi ia tomai kadang napuang tuma aneko-neko lilana siam akada kumua kadang napuang te manasa aku la ulau itu mai paanu bua tu umpokada pangimpi tangatongan kadang napuang tu na ulelian tau ia tomai la pusa taungku tete dio kada tangatongan na sia pasedena ta era kusuai sia taeku pasan itu tau ia tomai mui misa ata ega ina lako bangsa iate kanan napuang yake mekutana ite to Buddha iate baatu misa nabinna baatu misa to minanna lako kalemu kumua pasanan tengkua para napokada puang lamu kuwa lako tau ia tomai kamu mo tu pasanan sia aku laun tu akomi kadang napuang ia tu nabi baatu tomina baatu tau Buddha tu maakada nakua ia tu pasanan ia to ludio mai puang laku papakani tu tau ia to sia mintu batiina pada lami pokada lako solami sia lako silumi kumua apa tu na pabalian puang batu apa tu na pokada puang apa damo mi saabu itu kada nakua ia tu pasanan tengku ia to ludio mai puang bilan na kadan nakale na mutu da di pasanan si misa-misai ia mutu umbu langaleko kadan na punga matua matontongan puangan na mintu maadan dan maritik ia mo kapenombanta lama akada ko lako nabi ia tomai kumua apa tu na pebalian puang ngalako kalemu batu apa ratu na pokada puang apa ia kemi kuai ia tu pasanan ia to ludio mai puang
ia moto nakua kadan na puang bilan na mikua ia tu pasanan ludio mai puang mui ang kumangka mu usu atau umpu kadangku mikumua da amikua ia tu pasanan ia to ludio mai puang ia moto manasa lakuang ka akomi siala kutua akomi dio mai oloku sola tu kota mangka kubengkumi sia kuben nene todolomi sia laku pakatangan komi sia laku pakasirisan komi saya lakona tutai elen nala dikalupai amin ya tu panuan talang melambi tu temu di pakondi ilami seakaran kuah ringan talinga sekedar enak kedengaran sang siluran den ulelean biasa dirangin akua ulelean ringan talinga batuananna ulelean tulen dumami dirangi apa tangga manas atau nganraka batu tai di kobari yang nama tanah tomak berangi biasa duka dituna ati mai to umpo kada sukaran alu kunapung matua kumua masanang ki ake ya to tuma hutbah mammi idirangi apa ya kito umpo kada mata atak kada napung matua biasa mutangkan di porai tangkan di porai umpirangi bilang na di sana makarra sia di gua anak taruh bangki di puka dalam pawa santa kumua ia tu nabi tanah tongan tangia kada lu dio mai pung matu na pokada sangadina umpu kada apa lu dio mai kalena manarang umpererung sangan napung matua apa ya tu pengadaran nama apa pusat manasa napo sengke kapua pung matua tu penggauran na tau ia tu mai saya lako makada tu puang kumua laku laui tu tau ia tu mai bilan na umbo ko kadangku siama aniko niku lilana usabu sangangku annamukun umpak usatau masua pomo tua tu Yeremia umpukadan ni kumua anna torroimi tu penggauran tayan namorai tu pomo tua untiro tauna na papusa nabi tangatungan tu umpa pengadaran apa dio mai kalina apa umpo sanga pumatu manarang umpererong sukaran alung na kuang kumuaan na maringan tama pa perengin na tau tu pangadaran na pokada sang silurangku kalan na pumatua di pa perangian tangia laminda di bangari ringan talinga lako kita toma pirangi sangadina la usisi katuanta dikua anna ditandai tuka tongananna bunga matua muirakanna nenne makarra atama papiranginta yang to mau pa aki iki ditandai tuka salanta bilanna napakilala kadan na puang matua bilanna yamo me panundu lako katonganan amin tamas sambayang tertuku opuang diolomi kurus mangai ti kadang mangka kibasa sekenang ya amarorongan laki
kilu mingkalam katonganan si turu lalam papurian. Laki lingkai tiallo baru opuang te minggu baru. Maranu kan opuang kamu lau saladang kan ni. Kiolai tiallo baru. Kiolai te minggu yate. Si turu lalam papurian. Rampu duka kan umbai tamam lampas sambayang kita mi tamam parintaki. Maranukan upuang na parintakan di situ lalam papurian. Ya kedengkan itu kalalang kamalamam batang kali upuang. Ya kedengkan itu tulan kamasusan kama paadiran. Maranukan upuang kamu rampu. Tanakan umpamaleke kan uang matualan surga pegari itu salah budangki tarima itu pasambayangki umpo tete sangan napunga Yesu yang mau puang pelabak kasalangki. Amin. Rampo indemoto tu pananungan talan renungan harian toraya lante melambitu temo talingkai tika tuan umposan de puang salama amelambi beri semangat.